samo anđeli znaju kako je u raju, a siguran sam da to znade i naša gošća. Poštovani slušatelji, evo nas u Lijepoj našoj, ili točnije u Istri na liniji imamo obećanu gošću, gospođu Ljiljanu Lili Benčik. Gospođo Benčik, dobar vam dan i dobro nam došli u Domovi slušateljstva radio programa Hrvatsko srce ovdje u Torontu i šire. Pozdravljam sve Hrvatice i Hrvate diljem svijeta i svi koji slušaju ovu emisiju. Evo, čujemo baš što ovi dečki Krovate kažu, samo anđeli znaju kako je u raju, tu se misli na Istru, jel tako? Da, pa dobro, nije baš Istra raj, ali ipak se malo bolje živi nego u drugim dijelovima Hrvatske. Da izuzmemo sve one situacije, poteškoće. Da, zahvaljujući turizmu, zahvaljujući geografskom položaju i tako, ipak se malo nekako lakše živi. Malo se lakše živi. Nažalost, puno Istre je pokupovano od stranaca. To je katastrofa. Znate šta je rekao signor Božo Milanović kad su ga pitali zašto je pristao uz komuniste i bio je na pregovorima u Parizu gdje se određivala granica. On je rekao, režimi prolaze, a narod i zemlja ostaje. Međutim, nama više ni zemlja nije ostala. Rasprodali su je. Velikom većinom su rasprodali zemlju. Tako da je žalosno ići na selo. Meni je mama sahranjena i tata na selu. Ja odem na selo i ja ne vidim živu dušu putem. Djece nema, nikoga nema. Samo su napravljene sve one zgrade, stare kuće i štale. Sve je to renovirano i pretvoreno u vile za odmor sa bazenima. Eto, to je to. Nažalost, evo... Nažalost, da. Baš gledam... Sve manje nas ima. Ja sve manje, čitam puno nije toga. Nije to samo u Istri, znate. Nije to samo u Istri. Istra se još donekle malo sačuvala, ali Slavonija je tužna. Tuga je svaka druga kuća kad prolazite, prodaje se zatvoreno. To je stvarno velika tuga. Evo baš ovi slučajevi nedavno sa tom svinjskom gripom. Ne damo se, a baš zato ja bi volila da u programu odsvirate Inati se Slavonije od kiće Slabinca. Hoćemo to sigurno svirati. Jer oni se stvarno inate, ne daju se, pritišću ih sa svih strana, ali ljudi su i dalje, imaju taj tu slavonski duh, prkosan, i dalje se vesele, i dalje prave fešte, kirvaje, kako oni kažu, i dalje je taj duh u njima, međutim i njih ima sve manje. Poluprazna su sela, nažalost, i oni koji su htjeli ostati, koji su se počeli baviti poljoprivredom, nešto, i tu ih jadne, tu ih isto osiromašuju. Evo sad je ta pošast sa svinjama, to je stvarno jako tužno, katastrofa. I čudno, svi postavljaju pitanje kako to da ni jednom poljoprivredniku ili tom OPG-u koji živi u selima sa većim srpskim stanovništvom nisu pobijene svinje, samo Hrvatima su pobijene svinje. A bolest bi se trebala širiti jednako i na sve. Bolest ne pita za nacionalnost. Ali eto i tu se vidi ta politika. Da, možda su ove svinje, Ljiljana, možda su ove svinje tamo, možda su ove svinje što govorite da nisu zaražene, da nisu poubijane, možda su imune na ovu afričku kugu. Ali gledajte vi to, ljudi su stvarno dopustili da im uđu u dvorišta bez rješenja, bez pregleda svinja, bez testiranja svinja. Jednostavno veterinari i ti koji su bili tehničari bi došli i svinje se inače uspavljuju, a oni su došli s pištoljima i ubijali svinje. I imate, slika je kružila po internetu i mi smo to vidjeli jer smo bili u Slavoniji. Svinje 2 dana ležale na ulici, na dvorištu. Nitko to nije vodio računa o dezinfekciji, da se zaraza ne širi.
To je stvarno katastrofa. Dobro, u svakoj nezgodi, tragediji neko prosperira kao što je recimo naš prosperirao. Da ne ulazim u visoku politiku, ali jadni ljudi, jadni seljaci toliko su očajni da stvarno egzistencija im je u pitanju. Ili će zatvoriti OPG i opet iseliti, ili šta će, kako će dalje, nešto će ih država obeštetiti. Hoće nešto, ali nikad ne dovoljno, nije to dovoljno da bi pokrilo troškove i štetu koja je uzrokovana. Nažalost, situacija je takva da izgleda da je u agendi naše vlade da se Slavonija metne na koljena, da propadne seljak, da propadne poljoprivredna industrija zbog nekog razloga, ne znamo zašto, a možda i zbog toga da se uvozi. Znate, oni se ne daju, evo bila sam na Vinkovačkim jesenima. To je tako lijepa manifestacija. Ko god ikad bude imao priliku, neka posjeti. Sreli smo tamo prijatelji iz Australije koji su došli na Vinkovačke jeseni. Baš u Vinkovcima. Zatim su u Kopačevu, kod Kopačkog rita, su 3 dana ribarski dani u Kopačevu. Isto predivna manifestacija. Oni se jednostavno ne daju. Svako selo organizira neku fišijadu, takmičenje u fišu. Stalno nešto se, evo sad je, ovaj vikend je Paprika Fest u Lugu, u Baranji. Tako da oni stvarno se ne daju, oni nastoje nešto proizvoditi, raditi, živjeti, jednostavno nastoje živjeti dostojno čovjeka. Gledajte, tu je možda i tu ima i nekih viših razloga i neke više sile iznad nas koje nažalost, ako gledamo evo što se događa u hrvatskoj vladi, mijenjaju se zakoni, mijenjaju se izborne jedinice, ne znam u koju ste vi, da li ste ostali vi u izbornoj jedinici u kojoj ste bili do sada? Ja smo ostali u 8. Istra i Primorje. Istra i Primorje, evo Slavonija je izbačena i priključena je drugim izbornim jedinicama. Da, to je gospodin Penala iz DP-a to je žestoko kritizirao, ali u Saboru ima 76 ruku. Vladajući što god predlože, njima će se izglasati. Jer nažalost Sabor bi trebao biti vrhovna zakonodavna institucija u Republici Hrvatskoj. Međutim, sa ovim načinom Sabor je samo postao servis vlade. Vlada donosi zakon, u Saboru ima sigurnih 76 većinskih ruku i oni izglasaju. Tako da Sabor je izgubio onu tisućljetnu funkciju koju je imao održavanje hrvatskog identiteta i hrvatskog naroda i u stvari Sabor je demokratska institucija kroz stoljeća bila hrvatskog naroda. Ali i to su uspjeli, kako bi rekla, podjarmiti vladi, eto. Da, i nažalost ima i u oporbi ruku koje se dižu kada... Pa i u oporbi, da, pa mi stvari ni nemamo neku kvalitetnu oporbu. Nemamo kvalitetu i ne možemo puno reći. Ima par ljudi koji kažu zašto se... Da, to su sve pojedinci, da. Ali jedan pojedinac sam, recimo što sam ja sama pojedinac, mi možemo ukazivati, mi možemo vikati, mi možemo... ali sam kao jedinka nemamo neku snagu koja bi pokrenula ljude da se pokrenu, da traže svoja prava, da se nešto pomakne iz ove situacije. Jer ovo je kvazi demokracija. Kvazi demokracija, ako gledate saborska zasjedanja, mislim da je to stvarno jedna velika namještajka. Evo, na primjer, uzmemo Penavu ili uzmemo Čipu Mlinarića ili uzmemo Karolinu Vidović Krišto. Jednostavno, kada je Jandroković zasjedajući, on njih prekida i daje im po 3-4 kazne i odvaja ih iz Sabora i ti ljudi kad kažu nešto argumentno, oni ne mogu doći do glasa da ih se sasluša. To je partitokracija, to nije demokracija, to je jednostavno partitokracija, partija na vlasti dirigira i ona kroji zakone, ima većinu u Saboru i komotno vlada. I
provodi svoju politiku i svoju volju, ne pitajući narod, jer po Ustavu vlast bi trebala proizaći iz naroda i raditi za narod. Međutim, vlast je postala sama sebi svrha. Nažalost. Ne pitaju narod ništa, rade sve protiv naroda, donose zakone koji štete narodu, koji štete Hrvatima i to je katastrofa nakon 31 godinu Domovinskog rata u što se pretvorila ova vlast u Hrvatskoj. Da. I onda žalosno je kada čujete, kažete, zašto se on ne može ništa sam, šta se pravi važan, hoće biti glavni, recimo ja ovdje mislim na gospođu Karolinu Vidović Krišto, zašto se ne pridruži nekom drugome, a i da ima neko drugi kome bi se htjela približiti, taj neće s njom, jer svi bi htjeli biti gazde, svi bi htjeli u svom dvorištu biti gazde. Da, to bi svak htio biti gazda, trebalo bi zatomiti ta ega svakog tog predsjednika male strančice, jer i sad se, recimo, gledajte, sad se osnovala nova stranka Hrvatsko bilo. I sad ja kažem, to je samo razbijanje desnih glasova. Jer čisto sumnjam da će ta stranka dobiti više od 5% da bi mogla ući u Sabor i onda sve njene glasove lijepo idu HDZ-u. Da, pa onda si mislite... To je naš izborni zakon po toj Dontovoj metodi. Nažalost, ukoliko ne prijeđu prag, gube se glasovi. A mi smo toliko rascjepkani, pa domoljubni dio, što kažu desnica, to je u stvari taj domoljubni dio, on je toliko rascjepkan na toliko malih stranaka da nema šanse polučiti neki uspjeh ako se ne udruže. Dobro, idemo malo ponovo u Slavoniju. Gospođo Ljiljana, vi ste spomenuli da vam je suprug pola Slavonac, pola Istrajan. Eto tako, kroz moju obitelj ocrtava se cijela povijest Istre. Moj je suprug rođen u Osijeku, ali njegovi djeda i baka po mami su 1920. kad su tu došli Talijani, oni nisu htjeli pristati na talijanizaciju i onda su osjelili u Višnjevac, kraj Osijeka. Tada je to bilo selo kraj Osijeka, sad je to sve povezano. U Višnjevcu ima dosta potomka Istrana koji su tamo oselili. To se naziva u povijesti prvi egzodus u Istri, prvi egzodus Hrvata koji nisu pristali živjeti pod Mussolinijom, nego su otišli u tadašnju Jugoslaviju preko Riječine. U Rijeci je bila granica na Sušaku. Jedan dio je otišao u Zagreb, bila je dosta velika zajednica, jedan dio je čak otišao u Suboticu, jedan dio otišao u Osijek, neki su čak išli u Sjevernu Ameriku, neki u Južnu Ameriku i u Švedsku, tako da je tada jedno 60.000 Istrana iselilo iz Istre. A Mussolini je naselio oko 30.000 Talijana iz južne Italije. Tako da je promijenio etničku sliku Istre. I onda mi smo se slučajno sreli u Puli, suprug i ja, i kad smo razgovarali, onda smo došli na to da je u stvari on po baki i djedi od mame napola Istranin. Međutim, on je odgojen kao Slavonac, on se osjeća kao Slavonac i on voli Slavoniju i mi svake godine u rujnu odemo po 2 tjedna u Slavoniji, tako da on se malo nauživa Slavonije. Svaka čast. To ga vuče. Vi se stvarno borite za hrvatska prava, evo vi pišete i za braniteljski portal, pišete za hrvatske pravice. Da, gostovala sam i u emisiji Tihomira Dujmovića, Povijesne istine. On je napisao knjigu i u toj njegovoj knjizi jedan 20 stranica je i to moje gostovanje hrvatske povijesne istine. Tako da ukoliko se nekome ne da propagiram tu knjigu, ali stvarno je kvalitetna jer tu se može čuti nešto što se iz povijesti, što se inače ne uči u školi i ne čuje u javnim medijima. Da. Jer ja nemam baš pristup u javne medije, imam u određene portale koji su više domoljubni, imam i svoj blog Hrvatske pravice,
Tako da je moj doseg ograničen jer nemam pristup tim velikim državnim medijima. Nažalost, evo... Ali evo, i putem vas čuje se moj glas i u izželjeništvu. I još nešto bih vam htjela samo kratko napomenuti, o tome ćemo moći i kasnije. Krajem 6. mjeseca sljedeće godine u Puli će biti kongres iseljeništva Hrvatske. Da, evo, spomenut ću samo, vi pišete stvari, ja redovito pratim, imam i Dujmoviću knjigu, dobio sam jednog prijatelja iz Zagreba, čitao sam sve što pišete, evo, čitao sam i jednu kritiku što vam je dao takozvani gospodin Armando Černjul, koji vas je nazvao da ste proustaša, da ste... Svaka me pogrdnim nazve, to vidite, drago mi je da ste to pitanje postavili. Ovako je to, samo u par riječi ću vam reći. IDS je mene pratio. Doslovno sam imala policijsku pratnju dok Miletić nije pao sa mjesta gradonačelnika. Mi smo tu u crkvi našoj Sveti Ivan u Puli organizirali bili gostovanje Romana Leljaka sa njegovom knjigom Mit o Jasenovcu. I onda je tolika hajka bila na našeg župnika, na nas koji smo to organizirali i osobno je Miletić poslao 2 puta policiju na razgovor sa župnikom, ne bili mi tu emisiju otkazali. Međutim, mi tu nismo htjeli tu prezentaciju knjige otkazati i od onda, znači to je bilo u veljači 2019. dok nije Miletić izgubio na izborima lokalnim, nas su pratili policijski auti. Kod crkve svaku nedjelju ja idem na misu večernju u 19 sati preko ljeta, 18 preko zime, policijski auto je bio parkiran pored crkve. Znači ja sam imala i župnik, ja i još ovi koji su bili organizatori, imali smo policijsku pratnju. Zamislite vi to u demokraciji. I onda kad im to više nije upalilo jer je izgubio mjesto gradonačelnika, pobjedio je gospodin Filip Zoričić, onda je pronašao Armanda Černjula koji je rigidni komunistički novinar i na portalu Saveza antifašističkih boraca počela je serija članaka protiv mene, proglašavali me ultradesničara, ultraustašicom, ne znam sve kakvim pogrdnim nazivima. I sad ja sam razmišljala na koji način bi ja to te njegove članke u stvari bili su čista laž, jer on je pojma imao o povijesti Istre, on je to tumačio komunističku povijest i onda sam ja sa uredništvom portala pronašla sam im da su radili bez kao neprijavljeni piratski portal. Znači oni su dobivali sredstva iz proračuna kao piratski portal. I još k tome, još moram nešto napomenuti što je veoma važno. Znači, Hrvatski sabor je 8.10.1991. donio odluku o raskidu svih i prekidu svih veza, zakonskih veza sa bivšom SFRJ. A portal Saba napiše na njihovom portalu da su sljednici SUBNOR-a, znači Saveza boraca Jugoslavije. Oni kao portal nisu smjeli niti biti registrirani. Jer ako je Hrvatska prekinula sve državno-pravne sveze sa Jugoslavijom, kako mogu sljednici Jugoslavije biti registrirani kao udruga? Međutim, bili su registrirani i ja sam sve to njima navela i napisala da su neistinite te tvrdnje i dokazala i onda se portal Saba, HR, Savez antifašističkih boraca, javno meni ispričao. Znači, to je prvi portal koji se ikada nekome tako javno ispričao. A Armando Černjulu su otkazali suradnju. Šta mislim? I onda je Armando Černjul pronašao još jedan portal, Vodnjanski džist zove, i tu isto sam spriječila, jer mislim neistine
širiti na taj način i to je čisti govor mržnje što je on pisao. Tako da su mu i na tom portalu otkazali suradnju i za sada ne vidim da mu igdje objavljuju tekstove. Znači, na taj prizeman način je IDS mene pokušao diskreditirati. Da, gospođo Ljiljana, evo, mi imamo samo sat vremena program. Slušaju vas. Ja sam oduzela vrijeme, no, niste. Ovo je veoma bitna istina da se zna da se njih može pobijediti. Može. I hoćemo. I evo samo da vam kažem, Hrvatsko srce se sluša širom zemaljske kugle. Evo, baš hoću vam ispomenuti, zovu nas iz Štokholma, jedna gospođa iz Štokholma, evo jedan poziv iz Njorka, iz Sidnija, kaže ovako: pozdravljam vašu gošću i želim joj da ne posustane. Prava Hrvatica, Mato Grubešić, Sidnij, Australija. Hvala. Evo i lijepa, pozdravljam ja svih. Gospođa Zdenka je sigurno se javila. Javlja se i možda i nisam pregledao baš sada, evo javljala se nam i Mirjana iz iz Njemačke, i kaže, dok ste govorili o Istri i iseljavanju, kaže ovako: naježila sam se na te riječi, nisam to znala, ako sam prava Istranka. Eto, vidite. Ja vas najsrdačnije pozdravljam i do slušanja. Drugi put ćemo se dogovoriti, možda ćemo uspjeti da vam damo cijelu emisiju, jer ima puno tih tema koje bi naši slušatelji htjeli čuti. Jako puno. Hvala vam lijepo, evo da ste mi pružili priliku da mogu tako javno putem radija izreći neke istine. Neka ljudi čitaju Hrvatske pravice, sve je dokumentirano, ja što god napišem to sve dokumentiran, nikad me još niko nije tužio da sam napisala neistinu. Tako je. Evo i za vašeg supruga i za sve Slavonce koji nas slušaju širom svijeta i za naše ovdje u našoj zajednici koji su u stvari najvažniji. Krunoslav Kićo Slabinac, nažalost više ga nema, Inati se Slavonijo, za vas i vašeg supruga. Hvala vam lijepa. Svako dobro. Bog. Prozora opet vire ona stara dobra lica, ma ne zna se što je šire, ili duša ili ravnica. Ovdje vrijeme ko da stoji, kao da se duže traje, otkad pamte stari moji, odlazi se, a ostaje. Inati se Slavonijo, ljepota nek tvoja boli, nema ono ko te ne zna, a ne voli. Inati se Slavonijo, ljepota nek tvoja boli, nema ono ko te ne zna, a ne voli. Vijesti Medija servisa. Ja sam Jura Koprek, dobar dan. Nakon što je u kolovozu